Vida Breinbroek. Mijn naam is Lloyd en zijn naam is Stan. Hoe oud is jy, Lloyd? 5 jaar oud, En Lucian? 4 jaar oud. Okay, sê vir my, wat beteken corona? Corona betekent as dan wat uw longen aangaan, dan ga je door naar je hospitaal toe. Hulle check jou, daar liewe Jesus wat die nie weer kan opgestaan. Okay, en lockdown? Lockdown betekent je moet uit die virus uit bly, net dokter toe gaan en je moet net dokter, toiletpapier en kos gaan koop. Okay. Lucian, wie het gesê ons moet lockdown net om in huis bly? Ramaphosa, onze president, Nou waarvan hulle vir hom Cyril sê? Ons wil vra dat die skool kan aangaan en laat hy kan genoeg aardappels by. Wat wil sy sê? Laat hy net kan skool toe gaan. Wie? Lloyd. Hoekom? Ek kan never die huis. Ek kan nie bou. Okay. Wil hulle nog iets sê vir hom Cyril? Sê gou. Ons Sarah was mountain sand in the mountain sand. Ons Sarah ons wil net gaan na die laat ons Sarah kan vanaf die coronavirus oopbou. Vanaf die coronavirus stop, dat ek kan school toe gaan en ek kan saam met sy mami winkel toe gaan en om gaan aardappels en kos koop. En dat ik kan terugkom en dat ik met mijn buiten. En ik speel veel buiten. Dank u om Charles. Bye. What do you think lockdown is? I think lockdown is where people stay in their homes and don't come out until the the president says they can come out. Is it good or bad? I mean, for some people it's good, but for other people it's just boring and they want to go to school or work again. What is coronavirus? Coronavirus is a disease. It infects a lot of people, and if you're not isolated or if you don't have treatment, you'll die. Hallo, my naam is Leila Mekeer. Ek is 10 jaar oud. Ek is in graad 4 by Laerskool van Rede. Wat ek dink corona is amper soos 'n griepinfeksie. Dit word versprei deur jou spiegspatsels. Lockdown beteken om tuis te bly indien dit noodsaaklik is om buite te gaan. Lockdown help dat die virus nie versprei nie. #stay safe, stay at home. Hello, my name is Skyler and I'm 6 years old. And my son is Gerard. What does lockdown mean? That we must stay at home. And coronavirus? That the people is sick and we can die. Hello, my name is Peter. My son is Gerard, 10 years old. Lockdown means you must stay at home and you can't go nowhere. And coronavirus means that is an infection that can kill us. Coronavirus beteken germs en lockdown beteken ek mag nie uitgaan nie. Hallo. Julle moet jou hande was, kindjies. Julle moet jou hande was. Die corona. Ek is al van corona. Julle moet jou hande was vir 3 weke. Jy moet by jou huis bly. Kyk hierso vir 3 weke moet jy baie moet jou hande was, man. Wat beteken coronavirus? Wat dink jy beteken dit? Dis 'n siek. 'n virus. Okay, wat beteken lockdown? Dit is as mense siek is, dan kan jy nie ver toe in skool toe gaan nie. Dan moet jy by die huis bly heeldag. En jy
Je mag niet van go to gaan voor koers.